Pozdrav dragi pratitelji YouTube kanala Artemisija, a za sve vas koji ste prvi puta na ovom kanalu, moje ime je Sandra i pripovjedačica sam za velike i za male. I danas s vama želim podijeliti jednu priču o jednom kralju. Pa udobno se smjestite, opustite, nađite mirni kutak i poslušajte ovu priču. Jednom davno bio jedan kralj kojeg je strašno izludila njegova taština. Taština uvijek na kraju izludi ljude. I tako on jedno jutro se probudio i stane razmišljati. Mogao bih napraviti sam sebi hram. I tako on naredi da se u jednom od vrtova palače izgradi veliki hram i da se u njega stavi njegov kip u lotosovom položaju. Kad su taj hram izgradili, svako jutro nakon doručka kralj je odlazio u taj hram, dolazio do svog kipa, padao pred njega ničice i obožavao sam sebe. Iz dana u dan njegova taština je rasla, pa je jedno jutro se probudio i razmišljao, pa nije vjera sa jednim sljedbenikom, moram natjerati više ljudi da me obožava, više ljudi da me slijedi, da me prati i da shvate da sam ja jedini Bog. I tako on donese dekret gdje su se njegovi vojnici, sluge i ministri jednom dnevno morali klanjati njegovu kipu. I to su ljudi radili bez pogovora. A onda kako iz dana u dan taština njegova bijaše sve veća, jednog dana samo kaže svojim vojnicima: dovedite mi prva 3 čovjeka s tržnice, želim da se poklone mojem kipu. Ja ću ih naučiti kome se treba klanjati. Vojska otišla i naiđu na prva 3 čovjeka. Prvi bijaše neki lokalni intelektualac, drugi bijaše neki svećenik, a treći neki prosjak što je prosio tamo sa strane. Došla njih 3, a kralj im kaže: kleknite, poklonite se ovom kipu. Intelektualac priđe kipu, onako u svojoj glavi je mislio: Bože, ovaj kralj nije normalan, bolje da se ja poklonim njemu, a osim toga ljudi će razumjeti moj izbor, ljudi će razumjeti da ja nisam imao izbora. Bolje da se ja poklonim, pa živa glava da ostane. I on se pokloni kipu. Potom drugi bijaše, svećenik, koji je gledao ovog intelektualca, priđe on kralju pa kaže: dobro, klonit ću se. A u sebi je mislio: Bože mi oprosti, ovaj kralj nije normalan. Nije njemu nešto čisto s glavom. Ljudi će shvatiti da ja nisam imao izbora, a osim toga ja se u svom srcu klanjam samo jednom Bogu. I nije zapravo bitno koji je kip predamnom. I svećenik se pokloni ovom kipu. Potom na red dođe onaj prosjak. A kralj samo kaže: klekni. A prosjak gleda kralja ravno u oči. I samo da će nešto reći, a kralj: klekni. A prosjak mirnim glasom progovori: vaše veličanstvo, ja ne služim narodu. I onako me većina ljudi izbaci na glavce gdje god se pojavim. Ja se nikome ne klanjam, ali nikoga ni ne osuđujem, živim svoj život kako znam i umijem. I da, život jest vrijedan, ali ne toliko da bih ja od sebe pravio budalu i da bi se klanjao tu nekomu ili nečemu čemu ja ni ne vjerujem. Neću se nikome klanjati, pa ti sad radi što te volja. Kralj je slušao prosjaka i nije mogao vjerovati njegovim riječima. Ganule su ga njegove riječi. Samo je odstupio i otišao u svoje odaje. Legenda kaže kako se kroz neko vrijeme
kralj izliječio od taštine. U tome su mu pomogle prosjakove riječi. I samo je jednoga dana naredio da onaj hram se pretvori u jednu lijepu fontanu, a njegov kip da se zamijeni sa velikim teglama u kojem je bilo prekrasno cvijeće. Evo, dragi moji, ovako završava ova priča. A ja vjerujem da u svom životu poznajete puno kralja i kraljica i dovoljno je da sjednete negdje u kafić i da promatrate ljude kako se odjevaju, kako razmišljaju i što govore. I vidjet ćete puno kralja i kraljica, pa čak krenuši od male djece koja misle da su najpametnija na svijetu. Da, taština je svuda oko nas. Pa samo da uključite i dnevnik, vidjet ćete puno taštine. A prosjak u ovoj priči, on jest simbol, često u bajkama, slobode. On ne robuje materijalnim stvarima, ali to što je on prosjak, to apsolutno ne znači da je on siromašan. Čak što više, vrlo je bogat. Bogat iznutra, svojim razmišljanjem, svojim životom, ima slobodu, misli svojom glavom, nikome se ne pokorava, a usto još je i ponizan. Ponizan, ali ima svoje samopoštovanje i ne radi ono što većina radi i uvijek prvo razmisli i pita se je li vrijedno to što se od mene očekuje. I taj prosjak može biti svako od nas. Prosjak. Samo je pitanje koliko sebi dozvoljavamo slijediti masu koji rade isto, slijediti većinu ili imati svoju slobodu, svoje stavove, svoja razmišljanja i slijediti ono što je iznutra. Dakle, slijediti svoje srce i svoja uvjerenja. Evo, neka ova priča bude vama motivacija svima nama za ovaj dan i sljedećih dana. Malo obratite pažnju na svoje okruženje. Mene su neke stvari potaknule, evo baš sam se ove priče sjetila i kralj se izliječio od taštine, no mnogi ljudi niti imaju volje, niti se mogu izliječiti od te taštine. Ali na kraju taština vam uvijek izludi ljude, kako kaže na početku ova priča. Eto, dragi moji, vidimo se. Ako još niste, a volite priče, pretplatite se na ovaj kanal. Gumb za pretplatu nalazi se ispod svakog videa. Jedan klik vama, meni podrška i ne košta ništa, a vama uvijek ćete dobivati obavijesti i prikazivat će vam se više sadržaja s ovog kanala. Tako da, evo, uživajte u pričama koje su već snimljene, ali i onima koje će se tek snimiti. Voli vas vaša bajko pričalica Sandra. Bog!